thina singumthwakazi isizwe sikaMzilikazi isizwe samaqhawe abalwa baze bavala isigwagwa ngebheju ngesikhathi lapho amagwala efudele enguteni. Mangisho futhi ukuthi hayi noma nje ngilapha eSouth Africa angisuye omunye wabaqoqi balomcimbi kodwa ngomunye wabasekeli bawo ngoba abaqoqi balomcimbi ngabantu beMthwakazi Republic Party kodwa ke thina nathi njengabantu bakaMthwakazi kuzinhlanganiso ezitshiyeneyo esigoqela imbovane yamahlabezo lokuyiyo mina engikhokhelayo nathi sizobandakanya lapho ukuze sithi mase sifika kuleya ndawo sikwenze kucace ukuthi ba ukuthi singumthwakazi sikhathele yiko ke abangatsho ngohlelo ukuthi lumi njani noma kuzokwenziwa njani ngabaqoqi balo thina sizokuya khona sifike sibe ingxenye yalokho esizokutshelwa ngabaqoqi bohlelo. Akubambe khonapho ke sizwe ubaba umqondisi Moyo ukhona lapha ecingweni. Siyakwazi ukuthi ubaba umqondisi Moyo usehlala egangeni ngenxa yokuthi kulabantu okuthiwa bafuna ukumthumba. Baba Moyo siyakwamukela kuhlelo baba. Ngiyabonga ubaba uDube ngithathele ithuba ngibingelele abalaleli ngibingelele ubaba uShwe Mkhwanazi ongomunye esilayehlelweni lapha. Akusitshela ukuthi kwenzakalani kusasa baba Moyo. Ngiyabonga baba Dube umhlaba uzananzelela ukuthi silabantu bethu ababotshwa mhla ka-10 March khonapha koBulawayo ngemva kwesehlakalo esenzakala emzini wami lapho amadoda lawa awesibuthweni lawo esipholiseni ababuye emzini wami behlome kakhulu bezongithumba kodwa basazange bangifinyelela kwasekusithi ekuseni elandelayo amalunga ebandla lethu eMthwakazi Republic Party avuka-ke esiya khona ngale Central Police ukuthi ayebuza ukuthi ngabe ngikhethe ngisuke ngaphi. Kulapho kwaqhamuka khona uhlupho amapholisa aqalisa ukushaya abantu bethu abadubula kwalimala abangu7 aqeda lapho abopha abafika 9 okunamhlanje ziku7 April 2021 bakwanisa mhlawumbe amalanga engathi mina 27 days ngangicalculate kuhle to 30 days sokusiyakwana inyanga mhlawumbe bese bevalelwe eKami prison kanti ngakwelinye icele amaloya ethu asalwisa gadalala ukuthi bathole ibail njoba nje ama-magistrate lawa ebhizi efihla amaphepha ukuthi amaloya zethu ekwanise uku-aplayela ibail e-high court kodwa kusasa ngithemba ukuthi mhlawumbe sikwazi ukuthi abantu bethu eSouth Africa iMthwakazi Republic Party iqoqe i-demonstration enkulu kakhulu lapho eza kuyahenda i-petition kuZimbabwe Embassy isithi ukuthi hayi sikhathele sifuna ukuthi abantu bethu bahlonishwe njalo la abantu abavalelweyo abancithi bail ababotshwa bengelaqala abakhutshwe ukuze uhulumende weZimbabwe amiswe ngokuqhubeka esenza ama-human rights violations especially ebantwini bakoMthwakazi kusukela ngo-1983 besithumela umbhuqazi singelaqala.